Radnici Duvanskog kombinata Podgorica nalaze se, kako sami kažu, na ivici bijede. Nije su primili 6 plata, 2 regresa i 10 prevoza. Mi smo zauzeli stav na prošlom sastanku da vlada podhitno da program oporavka Duvanskog kombinata. Znači ne vizije ili nešto tako, nego baš program oporavka Duvanskog kombinata. A također i da se napravi podhitno socijalni program za radnike Duvanskog kombinata. U kombinatu ima dosta ljudi koji bi sad u ovom trenutku vjerojatno da se ponudi socijalna pomoć, ovaj socijalni program, da bi dosta ljudi uzeli taj novac koji bi im se ponudio. Očekuju da će se rješenje njihovih problema pronaći u naredne 2 nedjelje. Meni je gospodin Miško Vuković, koji je predsjednik borda direktora, obećao da će u toku ove nedjelje da će kontaktirati sve resorne ministre koji su zaduženi za DKP i predsjednika vlade, da vidi šta je to, da li oni imaju konkretan program za radnike Duvanskog kombinata. U sindikatu su spremni da isprobaju sve solucije kako bi se stanje u fabrici vratilo u normalu. U štrajk će, kažu, stupiti tek kada na to budu prinuđeni i kada više ne bude drugih opcija.